Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyana kita berada dalam raja Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu memberi dari lami itu susunnya. Waktu biasa siagang karena pada waktu sudah siap. Ini baca raja Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamuran waktu dicapana. Dan kalau ada yang dibaca manakan poatinna nakar suyari di pembaca ini sawat cerminatinna nabalam cari jualan kalam melebih. Jadi waktu malu nari baca kita ni raja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak gini kita lancai orang-orang malabih dari waktu malam dari baca kita ni raja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun tanda cun kunci ala banana sebab itu waktu al-cun. Nah, nyari referensi ada channel ini ada channel ada. Namnya kalau ketoni sinina balair tasya namnya potanang namnya belai toni sinina sehari alina namnya sebolana namnya itu anak ketujuh namnya asli namnya dari kira-kira Ini matal korwinur waktu bacaan kita raja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majus puritan di mereka yang salat fitrah tumpatan do. Malu cinta Muhammad yang kalinya dibaca raja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarif kuan itu yang masih Allah Taala kuan matandung nama raja. Mayu waktu dibaca ni raja Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puluhan cukup kormai untuk nak raja. Tuhan minna ya raja sana dan saya pesangkan dibaca ni raja Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai nekar korban membaca sama di malamnya kemudian warga negara sampai malu membaca ini membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ibadihi. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى وقد رجعنا مكانه ولا مكان منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم والمكان منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي رأي لذاته الله واسمه لكلام الله عز وجل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل التي لا تستقبل الله تعالى في كتابه الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسبت وتمارى أفتمارونه على ما يرى لا ترى بنصرة أخرى إن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يرسل سرة ما يرسى ما تحت البصر وما تقى لا قد رأى من آيات ربه الكبرى إن فقد بينكم نفوم الله تعالى وكل من يسلمنا تنين سبب فقنا مدن بجانتا نيا فمسينا فهم الله تعالى مكتام ينصروا كدنيا مدفصلان ما تلقت لنا فمسيكم بكم محمد صلى الله عليه وسلم Iya di bawah negara di masjid dilarang kalau di masjid dilarang sehari dalam nawan itu nampai. Dan itu jangan mencetak orang apa itu nak turun boleh di perlahan saya meledina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangkang atau nama kepundri Waiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naya naun raya berbati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya naun umat kita bersama lebihnya Allah Ta'ala dan ya naun raya malingkan Nabi dan Allah Ta'ala Muhammad Terima Baraja dan dewasa penjujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya sahabat dari tutup pun naya ada kirim ia ingin dari kira-kira ada kirim dari itu. Maka dan Allah Ta'ala arilana Quran mereka Subhanallah yasra bi'abdi laylan minal masjidil harami wal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, bacanya berapa lalangnya akan merilalan nawan kenapa boleh di masjid dilarang nawan masjid dirasa. Ia berakibat barakai dengan itu salah kuat mengikuti dari Muhammad Qurmatan Rahul Jadi. Apa majak keluarga Ta'ala yang Muhammad kami atau kita. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat putum na boleh rinangi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nalope de area namatte kami Muhammad turun cintai nak sunnah. Betul itu matte kami sangat dinamai surang ini. Napa guru nanti beriru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpunyai tangga mabuting. Dan nama ronton nanti beriru pahlawan nalani nakanan. Nah ini penalur ada nanti beriru nangka nanti beriru macawe. Pada kemenasasi cawe karena dua bukan masuk. Ya Rabban nasau cawe bisa Rasulullah Allah Ta'ala Allah ya tanhuritu yang dapat surun maka di area nampak berbuana hati Muhammad yang naburan naikay na madru pasti banguran Muhammad madru kuburan kami menginapita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam nawan lainnya. Bisa sehingga sudah diminta, bisa sehingga sudah maklah. Karena nasalubun bisa bidawaiya dan nasalubun yang itu. Dan nadena narulipat kita itu karena nalukti ati. Berkuburan kami menginapita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahulina buan makan dan namaraga. Bainaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isasina Baitullah Walam nabatu maksalikum Falau mennabu urwani Natakur kurung walaji beribu nanyami Kayudu nasi bawang iya dua
Mereka lengah karena pelakon itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawawallahu wa samsamina baliwi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa nama perintah gubernur Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa malakai. Boleh disebut format itu atau bolana. Cukup bolana Nabi sallallahu alaihi wasallam awal itu gubernur. Baciri tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal itu. Nah kadang itu berdiri ini kami waringah baik samsam. Jika doa kurma samsam syarat kurang mengikuti baciri atina Muhammad. Dan yang kita janji Allah itu. Dan nafasnya tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu ketemu Nabi. Nah ini yang karyatin dari kesembuh berupaya masyarakat dunia kau tanda penculikan muka itu. Nah sahabat kalau kata aku rumah samsam. Nah inap-napa oleh diberi luka tuan pulau di pandai ini bicara nanti apa pun. Di pandai malam-malamnya selamat mengundi. Di pandai tempat namanya pengsengan. Nah inap-pasian apa yang mengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah cari pahlawan Nabi paling Nabi itu baca Quran Nabi. Iya, narturia semata Nabi betuanna. Nah, kenapa boleh itu bergurau itu bergurau memang. Iya, anak itu bergurau karena Nabi pada tulisan salah kabulin putih. Nah, ya bosan berang pada desa, lebih sikori-kori macam-macam nari ada cuci berang. Manibi nama suruh harus pada kaum syahid dunia budaya. Nah, iya alindrona berang pada kaum manusia kaum macam lain. Nah, iya matan berang malu nama suruh kaum nah iya cariana matan berang. Pada kaum manusia cuma lulu teru di tengah-tengah carilah pila dari tujuh mata. Nah, ya rupanya berai pada rupanya kaum ya punya berai. Pada tulisa bilina anggarannya iya bersana berai pada tulisa bersana arai. Waya ikona berai pada tulisa ikona bagian biasa menai satu lalu masuk celah. Ia mengamparai Maria segera karena malusun membuka. Nari pejupai berai pada bilang tak terboleh dari berai matang bercetengnya himaru. Maria wajib membuka lain tahu berjaya dari sisi nagang terjebak kita tahu guna. Nibau angkana berai pagi pekudau lucu dinari wali. Nari kutupi berai belum matang dengan bawa dunia kubuluna. Nah bukan dari aduh mundina. Cari Tuhan mengingat masa utama lapan atau nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nari kutubungi berai yang matang dengan bawa kami ajar mundina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari Tuhan mengingat masa nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unang berai dua panir panayawari. Nagana tulung nah gali-gali nagurahir tumelu bertanami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Agar taruh menjadi kiriru dia sendiri karena berayna nakal nakal kiriru berga dan itu tuh hari Allah Taala dan masih di hari nabi dia hari tapanan musarabat jadi baca di Allah Taala dan yang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih mengurai karinya dan nabi penuh karena coba-coba musuh mengurai naranya berai antara dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nabi itu berai dengan nabi menakriya sikit-sikit marwah karena dengan kerana payung. Maka dari sayyidah dan sayyidah mereka berdandan itu. Ya nabi berai dengan nabi Ibrahim al-Khalil yang merangkai natana nabi baitul haram. Nana berai nagamat perkarisi bawaji berilu ya nabi Jibril ya tanai berai nai yang kain radio nai berai oleh baunya bisa ida macam itu maskara yang bisa ida engkai sedikit masukkan bila berai engkau tahu ini kain masukkan ini kan teulawannya berai nan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berana berai nan Nabi itu tentu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kurmaya api. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masallallahu naik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tunai dapat masallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia naik dari tujuh itu nak kerana Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Muhammad patuan membaca doa yang terjadi tujuh naik itu membaca kau sinar batwa. Nah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam patuan namai nak kerana Jibril baca sama ia doanya Quran subhanahu karim kalmatul ladzi لا يجاوزهن جبر ولا باغي من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن توالد الليل والنهار والقار من يترك بخير يا رحمن. Karena baca Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan penumpang itu mewajib orang dari batuan. Naik nafas ini boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru matanya nasi. Bila lenas ya sering alam lenas saya. Naik waktu bulan dengan alam masih pengen hakuran kaya. Naden kena pindah lekoi sewa. Nah kerana kita sallallahu alaihi wasallam ni kena lekoi Jibril. Nah kerana Jibril ia kena lekoi tomat pun dalam muslim Allah Taala di dalam tahun al-surah. Nanti pada lucu di mana kau Allah Allah kasih ini jenis sebab itu waktu al-lecon. Nanti orang barang jangan menanggur sumber sabda Allah Taala. Ia menanggur sendiri dari Allah Taala masyarakat sesuai dengan dan menunggu Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berani membawa sesuatu yang disengnya. Nah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia masyarakat sesuatu yang disengnya. Nah kerana Jibril ia berbangun berunai masih terbacakan anak pun bernutur Allah dan dia berlakukan itu dia anaknya Alamas yasiyo asaliyo neri buri bawa masruan oleh surga. Maka itu membuat keadaan terjatuh jangan payah. Ia menentukan waktu betul
نقوم سوى لنا ما سيدنا والنصر إن يوسف مثل النصر دون لدرجة ما قال نبي سنة مريم ناي وطننا كرالنا ما سيدنا نبي وطن والنار قالنا من جاري دبيرة قالنا كوالتم بقاي ناكرنا ما سيدنا كوتقرني عليه ما جل وتجل إن تردوا فقولوا الله تعالى ليتبعون تفصال الله تعالى نصنبا إلينا يوم تعالى نايا وطننا كذا ساتين يوسف يرد وطن فجنا مكنا تقسم سب صالحا ما تقول قول هذا كلمة سنيا كنا يوسف وعدنا لكن سب صالحا تنا يوسف مكنا يوسف ما جنوا فوجي صالحا نكرا يوسف لما سكر وطن رجيو تنير يولو أدنى نبجيه نتجد توجان كنلون لكن نسيت ذلك تدري أنا نبجيه نتجد توجان نكرا أنا نبيك رسال يوسف يا رجوي صالحا مكرا أنا ركميركم بالسمي تغني يا رجل سلايت بتوجنا يوسف نريكورو جنا يوسف مسافر تومي صالحا نريكتكم بجنا يوسف مسافر تومي يوسف بما قلنا الله تعالى لنكم بالمرجع والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه